saa 10 z'umugoroba inama yari iri kubera i Dar es Salaam muri Tanzania irarangiye. Wibuke turi ku itariki 6 Mata 1994. Iyi nama yagombaga kwiga ku ngingo ebyiri zirimo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha yari amaze amezi 8 asinyiwe ya Arusha muri Tanzania n'ikibazo cy'umutekano mu Burundi nyuma y'urupfu rwa perezida w'u Burundi wapfuye mu mwaka w'1993. Inama yagejeje ahagana saa 10 z'umugoroba, abakuru b'ibihugu batangiye kugenda bamwe bataha. Uko amasaha ari kwigira imbere ashyira umugoroba, perezida Juvenal Habyarimana nawe araje ahise ajya mu ndege Falcon 50. Ahangaha muri iyi ndege yinjiranyemo na perezida w'u Burundi Ntaryamira kubera yuko yashakaga kuhita yihuta akagera i Bujumbura. Indege bitegerejwe yuko iragera i Kanombe saa 2:26 z'umugoroba. Abari ku munara wo ku kibuga cy'indege i Kanombe babimenyeshejwe ahagana saa 1 kugira ngo indege yinjire mu kirere cy'u Rwanda. Muri ayo masaha indege iri hafi kugwa ku kibuga cy'i Kanombe yarashwe y'ibisasu igwa mu busitani bw'urugo rwa Habyarimana rwari Kanombe, ni muri metero 500 uvuye ku kibuga cy'indege. Reka tubyinjiremo neza. Amasaha 24 ya nyuma y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Bahaye ikaze mwese. Inama ya Dar es Salaam yo kuwa 6 Mata 1994 yagombaga kwiga ku ngingo ebyiri zirimo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha yari amaze amezi 8 asinyiwe ya Arusha muri Tanzania n'ikibazo cy'umutekano muke mu Burundi nyuma y'urupfu rwa perezida wayoboraga u Burundi wapfuye mu mwaka w'1993 mu Kwakira. Iyi nama yari yitabiriwe na perezida wa Uganda, wa Tanzania, uw'u Burundi, uw'u Rwanda ndetse na vice perezida wa Kenya. Perezida wa Zaire we yabihagaritse ku munota wa nyuma. Ubundi ubusanzwe ntago bimenyerewe yuko perezida n'umugaba mukuru w'ingabo bajyana mu rugendo rumwe hanze y'igihugu. Ariko uwo munsi perezida Juvenal Habyarimana yahagurutse i Kigali ari kumwe na General Nsabimana Deogratias waruzwi nka Kastari, ari nawe wayoboraga ingabo z'u Rwanda FAR, berekeza i Dar es Salaam muri Tanzania. Uru rugendo General Nsabimana yarumenyeshejwe ku munota wa nyuma. Iyi nama y'i Dar es Salaam yatangiye ahagana saa 6 z'amanywa zo muri Tanzania. Muri iyo nama perezida Habyarimana yahawe umwanya ngo avuge aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha rigeze. Inama yakomeje yibanda ku kibazo cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi amenyesha abagenzi b'imbogamizi ari guhura nazo mu kuvugurura igisirikare cy'u Burundi. Inama yagejeje ahagana saa 10 z'umugoroba, abakuru b'ibihugu bamwe batangira gutaha nk'uko natangiye mbibabwira. Byari biteganyijwe yuko Habyarimana arari Dar es Salaam, ariko biza guhinduka ku munota wa nyuma nk'uko byatangajwe na Kamana François wari ushinzwe umutekano wa perezida w'ako kanya. Abapilote ba Falcon 50 basabye ko urugendo rwasubikwa kubera uburyo bwari bwije kandi hari mu ngenge z'umutekano w'indege bibi by'ubusa. Hari raporo ya Loni nayo yavuze ko perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi nawe yasabye mugenzi we Juvenal Habyarimana kurara Dar es Salaam, ariko undi aramwangira avuga ko ibyiza ari ugutaha. Hari byinshi byavuzwe byabuzaga iyi ndege ya Habyarimana guhaguruka uwo munsi. Muri ayo masaha bamwe mu bari mu itsinda ry'u Burundi ryari ryagiye Dar es Salaam babwiye komite ko perezida Ntaryamira w'u Burundi yashakaga kurara ageze i Bujumbura, hasaba perezida Habyarimana kumutwara mu ndege kuko ari we wari ufite yihuta. Ahangaha bemeranyije yuko nibagera i Kigali indege ya Habyarimana Falcon 50 irakomezanya Ntaryamira ikamugeza i Bujumbura. Muri ayo masaha perezida Habyarimana yageze ku kibuga cy'indege yinjira mu ndege. Mbere gato yuko Falcon 50 haguruka ku kibuga cy'indege Dar es Salaam, General Nsabimana wari umugaba mukuru w'ingabo na Dr. Akingeneye wari umuganga wihariye wa perezida Juvenal Habyarimana ntabwo binjiye mu ndege kugeza ubwo perezida Juvenal Habyarimana yasohotse mu ndege akabahamagara arababwira ati nimwinjire tugende, nuko nabo barinjira. Falcon 50 ihaguruka i Dar es Salaam. Byari biteganyijwe ko igera i Kigali saa 2:26 z'umugoroba. Abari ku munara wo ku kibuga cy'indege i Kanombe babimenyeshejwe ahagana saa 1 habura igihe gitoya kugira ngo iyi ndege Falcon 50 yinjire mu kirere cy'u Rwanda. Wibuke turi mu ijoro ryo kuwa 6 Mata 1994. Mu masaha ya saa 2 zenda kwegera iminota 30
indege yendaga kugwa ku kibuga cy'indege i Kanombe nibwo yarashwe ibisasu bibiri, indege irahanuka igwa mu busitani bw'urugo rwa Habyarimana rwari i Kanombe, ni muri metero 500 uvuye ku kibuga cy'indege. Abaguye muri iyi ndege Falcon 50 harimo perezida Juvenal Habyarimana, umugaba mukuru w'ingabo General Deogratias Nsabimana, Major Tadeo Bagaragaza wari ushinzwe abarinda perezida, Colonel Elias Agatwa wari umunyamabanga wihariye wa perezida, Ambassadeur Juvenal Renzaho wari umujyanama wa perezida mu bya politiki, ndetse kandi harimo na Dr. Akinjene wari umuganga wihariye wa perezida. Ku ruhande rw'u Burundi harimo Cyprien Aryamira wari perezida w'u Burundi, Bernard Ciza wari minisitiri w'itumanaho w'u Burundi, Siriake Simbizi wari minisitiri w'igenamigambi mu Burundi, ndetse kandi iyi ndege yarimo n'abapilote 3. Gusa urupfu rwa Habyarimana rwari rumaze iminsi runugwanugwa haba mu gisirikare ndetse no mu banyapolitike bakomeye. Iperereza ryarakozwe ariko ntago yigeze amenyekana umuntu wahanuye iyi ndege. Reka mbashimire mwese, icyo mbifuriza ni ugukomeza kugira amahirwe masamasa.